Kristo itabasha kubura. Ishimwe kandi ko yaduhaye umugabane mu bwami, mu bwoko yaronse mu maraso y'umwana wayo. Imana ishimwe kw'imigisha yaduhereye muri Kristo itabasha kubura. Ishimwe kandi ko yaduhaye umugabane mu bwami, mu bwoko yaronse mu maraso y'umwana wayo. Mwana w'umuntu wacungujwe amaraso y'igiciro, kubwa Yesu wakuwe mu mubiri upfa, ubyarwa ubwa kabiri ngo ubone ubugingo bw'iteka. Warazuwe kubwa Yesu uri muzima. Mwana w'umuntu wacungujwe amaraso y'igiciro, kubwa Yesu wakuwe mu mubiri upfa, ubyarwa ubwa kabiri ngo ubone ubugingo bw'iteka. Warazuwe kubwa Yesu uri muzima. Imana ishimwe, Imana ishimwe kw'imigisha yaduhereye muri Kristo itabasha kubura. Ishimwe kandi ko yaduhaye umugabane mu bwami, mu bwoko yaronse mu maraso y'umwana wayo. Imana ishimwe kw'imigisha yaduhereye muri Kristo iyo itabasha kubura. Ishimwe kandi ko yaduhaye umugabane mu bwami, mu bwoko yaronse mu maraso y'umwana wayo. Ndi umwana wavuye mu bise by'umubabaro, nakuwe mu macumu ayo yatewe umukiza wanjye. nishimye